I hubleye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wo up yi ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyao cha pi wada klat namo da tipmit ye Metyap yong uwa kulom uwa na Meghalaya hadien wacha ban uha utha ha Uttarakhand te chwa wo sedang i ki khubor ladam pwe mude pi subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa mhai tu khanang wa yo pten cho pi yo yi ki khubor wa thame te ton sedang i ki khubor Heyeto wa iwa wiar uwa kulom namo u mountain climber uwa na Meghalaya uwa da tip pertuikam u Tiklu Jyrwa uwa da wiar lang chirup wa kakanhun wa emsop hawi ngut ki wa kulom hadien wa ur u Loom Thah ha Uttarkashi ka Uttarakhand ha katu kasngi Tuesday wa da dep hei wa nei liang ki wa hayung hasem yong o wei kam jo le ka jilla hi warok ka widang emjing kermen bai ki wadang im hi u wei daw po yung biang u kat ho yun ni kasngi da mi ka bad news wei da du jing kermen lut warok hadien wa da chem wam MDU la kandau perthai we ya i Metyap yong o da timit we da kam ya i da ukong yong o u Tiklu Jyrwa to wale phausan snem irta we da wiar u hadien wa ur u Loom Thah namo avalanche kat wadang liwan u chirup wa kiwi wan ki so phau ngut na u Mount Draupadi ka dandatu hadu wa panmi ekani ka khubor ki wayap da ku ki chaar phon rungut tang wa ye pertut yong kim putip lut waro kamte ukong yong Tiklu Jyrwa da mi una shilong ni step we de yo wo kam ne timit ye Metyap yong o hei por kam wa chiphau chite ni step Tiklu Jyrwa to wasa ha upper lom paring we to le uwa da dep cha jit ha usnem wa da dep wo ya chimbanta ha ka basic mountaineering course ha National Institute of Mountaineering and Allied Sport ha Dirang Arunachal Pradesh Tiklu Jyrwa man ule udakot ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association uwa da cha jet wo cha sikai hei wo kulom na ka Nehru Institute of Mountaineering te hadu kat once nya war aya upli te to I wo ulai suk lai san upoi suk poi san u chakhamat ublai nei bha ini waro to imon yong ublai te du kini don hi khublei chibon